Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese mbahaye ikaze nizere ko meze neza. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki 25 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mwese mumeze mute kanizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ndababwira ko muri aya makuru n'ubundi yo kuri iki cyumweru tugiye kuyahera mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wongeye gucura umwijima mu ijoro ryakeye hakaba humvikanye biturika byinshi. Turaza kandi kubabwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi abarwanyi ba FDLR na Wazalendo ndetse n'abazungu batangiye koherezwa ku bwinshi mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kurebera hamwe aho ababoherejwe, turebere hamwe n'impungenge bikomeje guteza muri ibi bice. Turaza kugaruka ku gitero cya drone za FARDC cyagabwe kuri santere ya Minzenze kikaba cyahitanye abaturage benshi cyane. Uraza gusobanukirwa neza uko ibi byifashe muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za leta ya Congo FARDC zakoresheje indege zizwi nka drone zongera kugaba ibitero ako birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe ibice bigera kuri bibiri byibasiwe cyane ahangaha. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko leta ya Angola yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutangiza ibiganiro byihutirwa. N'ibiganiro bizatangwamo ikihe gisubizo? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye. Nitwa Umukada, aha ni ku Ibendera TV. Reka nongere ngusabe ni wamaze kugera hano nkorere like, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano nkorere subscribe. Uyu munsi ndifuza abantu 1000 mwese rero niba muzi ko mutarakora subscribe hano ku Ibendera TV munkundire mubikoreye uyu munsi muraza kuba mugize neza. Hanyuma rero ababikoze mukamwara amaze gukora like ku Ibendera TV ndetse kandi uko mwinjiye mugahita muterekaho like zanyu ndabashimiye cyane. Abamaze gukora subscribe namwe ndabashimiye, mukomeze rero n'abandi matarabikora mu byitabire muraza kuba mugize neza. Reka rero aya makuru ibintu tubigenze gutya maze mu kanya ngaruke twanzika ku by'uburambuye n'aya makuru. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese muherereye mu bice bitandukanye. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Mumeze mute? Icyumweru kimeze gute? Reka nizere ko ibintu ari barabara sana. Abantu muherereye mu bihugu byose bigize Afrika mbahaye ikaze, ubwo n'u Rwanda rurimo. Abantu baherereye mu bice byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe ikaze. Abari mu gihugu cya Norvège, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari mu Bufaransa, abari muri Australia, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru yo kuri aya masaha. Reka nta gutinda twinjire twanzike n'aya makuru, ariko like zanyu ntago ndimo kuzibona, ibitekerezo byanyu muze kubiduha nabyo turagenda tubinyuzamo amaso tubisangize abadukurikiye. Hanyuma kandi like ni ingenzi, subscribe nazo ni ingenzi kuri wowe utari wabikora. Mu mujyi wa Uvira hongeye gucura umwijima n'icura burindi mu ijoro ryakeye hakaba hongeye kumvikana biturika ku bwinshi. Mu ijoro ryakeye abaturage bo mu mujyi wa Uvira bakanguwe n'urusaku rw'ibiturika n'amasasu menshi yarashwe mu mujyi budasobanutse. Ibintu bikaba byateye ubwoba n'impagarara mu baturage, bikaba byongeye umwuka mubi umaze igihe wiganza muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aturuka muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko ayo masasu yarashwe n'abarwanyi ba Wazalendo kanini mu gace ka quartier Kasenga, uko byemejwe n'abaturage bahatuye baganiriye n'Ibendera TV. Aho rero aba baturage bavuga ko kurasa ayo masasu byari bigamije ngo gutera
gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo kubahungabanya no kuborohereza gusahura ibyabo. Ibikorwa bavuga ko bimaze igihe bigaragara no mu tundi duce tugize uyu mujyi wa Uvira. Ibi kandi aba baturage bakaba bavuga ko bakomeza kubyamagana no kubyinubira. Kuva abarwanyi b'intare za Sarambwe bava mu mujyi wa Uvira tariki 17 Mutarama muri uyu mwaka, uyu umujyi ugasigara mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, FDLR na FARDC, abaturage baravuga ko umutekano wabo wongeye kuzamba ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage n'amakuru ava mu nzego z'ibanze aha muri uyu mujyi wa Uvira zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanya ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenywa ry'imitungo y'abaturage. By'umwihariko kandi hanabayeho gusenya amazu y'abaturage, amatorero yabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Hari habayeho no kwangiza urusengero rwa 37 Okadeke n'andi masengero atandukanye. Ibintu byafashwe nk'igikorwa gikomeye gishingiye ku rwango no gutoteza amatsinda amwe y'abaturage. Amakuru kugeza ubu aturuka muri uyu mujyi wa Uvira aragaragaza ko abantu bagera kuri 29 bose bamaze kwicwa kuva iyi mpinduka y'umutekano yatangira kugaragara muri uyu mujyi wa Uvira muri iri joro ryakeye rishyira kuri iki cyumweru. Akaba bavuga ko kandi undi muntu umwe yishwe mu gihe cy'ayo masasu yarashwe hirya no hino. Ibi byongeye kandi abantu bagera kuri 60 bose bavugwa ahangaha ko bamaze kuburirwa irengero, mu gihe abamaze gufungwa binyuranije n'amategeko bivuga ko nabo ari benshi nubwo imibare yabo itaratangazwa ku mugaragaro. Abaturage benshi bo mu nkengero za Uvira baragaragaza akababaro n'ubwoba bukabije. Baravuga kandi ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gitoya cyane. Bamwe muri bo bagatangaza ko mu gihe ari abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari muri uyu mujyi wa Uvira, abantu bari batuje kandi batekanye, ariko bakavuga ko ibi byaje gusubira irudubi ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe batangazaga ko bivanye muri uyu mujyi. Umwe mu baturage baherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira yagize ati atubwirire abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagaruke muri uyu mujyi wa Uvira abitaraba bibi kurushaho. Wazalendo, FDLR na FARDC barimo kudutsemba burundu. Undi muturage nawe wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko muri uyu mujyi wa Uvira hakomeje kuba umujyi w'irimbukiro. Imiborogo ngo ni myinshi cyane, imirambo nayo ngo ni myinshi, abaturage benshi kandi ngo barafatwa bakicwa, hanyuma abandi bagafatwa ku ngufu. Ibintu bikomeje gutuma amahoro muri uyu mujyi wa Uvira ahungabana. Bibaye nyuma y'uko n'ubundi umutekano ukomeje kugaragaza ko ari mukeya ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta ya Kongo, ariko kandi bakaba bavuga yuko nubwo abari hagati y'ingabo za leta ya Kongo ngo n'ubundi ibijyanye n'amahoro bakomeje kuyumva ku maradiyo cyangwa se kuyasoma mu bitabo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB, abarwanyi ba FDLR, abarwanyi ba Wazalendo n'abazungu b'abacanshuro batangiye koherezwa ku bwinshi mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe watwirwaneho watanze impuruza ku bitero y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziri gutegura kugaba ku baturage bo mu bice by'imisozi miremire mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umuhuzabikorwa w'uyu mutwe yitwa Colonel Kamasa Ndakize Welcome yatangaje ko muri Kivu y'Amajyepfo
hakomeje kugaragara kwiyongera gukabije kandi guteje inkeke kw'ibikorwa bya gisirikare bigaragara ko bigambiriye abaturage bo mu misozi miremire ya Fizi, Tombwe na Uvira. Uyu yavuze ko umugambi wo kugaba ibitero kuri bariya abaturage ugaragarira mu kohereza ku bwinshi imitwe y'ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe ya Wazalendo FDLR ndetse n'abacanshuro aba bazungu. Ibi rero bikaba byongeye guteza impagarara. Uyu yagize ati intego yabo ni ugutera abasivile b'abanyamurenge bo mu Minembwe no mu nkengero zaho mu rwego rwo kubirukana ku butaka bwabo bagamije kubwiyitirira no kubwigarurira ku ngufu. Colonel Kamasa mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi yavuze ko twirwanaho ifite amakuru yizewe yuko ingabo z'u Burundi zamaze koherezwa ingabo z'u Burundi ngo zamaze koherezwa mu gace ka Mutambara muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko ahitwa Cicura, Itota na Kananda, aho ziri gutegura ibitero ngo bihuriweho na FARDC ku banyamurenge mu Minembwe. Yavuze kandi ko uko kohereza izo ngabo biteje icyago gishobora kongera kuba ku basivile b'abanyamurenge ndetse kuri no ku mugambi mugari wo kubakura ku butaka bwabo burundu. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo yamaze koherezwa mu misozi miremire nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo 23 ivanye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ibyagombaga gukurikirwa no kohereza ingabo dafite uruhare n'urunaruto zibogamiyemo muri uyu mujyi, ariko kabitarakozwe. Twirwanaho ivuga ko ikibabaje ngo nuko iyo ngingo batayubahirije bigatuma habaho icyuho cy'umutekano cyahise gikoreshwa n'imitwe ya Wazalendo na FARDC hamwe n'imitwe y'ingabo z'u Burundi zinjiye mu mujyi wa Uvira zinyuze ku mupaka wa Gatumba, ziyoberanyije zambaye impuzankano ya Congo mu rwego rwo guhisha uruhare rwazo rutaziguye mu byaha bikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo zasubiye mu misozi miremire mu gihe ku wa kane tariki 23 Mutarama muri uyu mwaka zikoresheje za drone z'intambara ngo bakoresheje za drone z'intambara zigaba ibitero ndetse bakomeretsa abaturage bane bo mu mudugudu wa Mikenke. Ibitero twirwanaho yagaragaje nk'ibigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi, kandi ngo bikagaragara nk'ibitero byateguwe neza bigashyirwa mu bikorwa n'iyi leta ya Congo. Uyu mutwe kandi wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga ku kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa na Bujumbura muri ibi bice. Reka tunyarukire mu gitero cya drone za FARDC cyagabwe kuri centre ya Minzenze, kikaba cyahitanye abaturage benshi cyane. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwibasira abaturage b'abasivile no gukomeza kudaha agaciro ubuzima bw'ikiremwamuntu. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X kuri iki cyumweru, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 yitwa Lawrence Kanyuka yongeye gutanga abagabo ku muryango mpuzamahanga, aho agira ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ubudahwema
gukurikiza politike y'urugomo buhumyi rukoresha abaturage b'abasivile gusenya imitungo yabo mu gihe umuryango mpuzamahanga ucecetse. Akomeza agira ati kuri uyu wa gatandatu tariki 24 Mutarama muri uyu mwaka, nyuma ya saa sita, ihuriro ry'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, hanyuma rero kibasira abaturage b'inzirakarengane kandi benshi. Kugeza amagingo tuvugana ngo mu guhagarika ibi bikorwa cyangwa se ibi byaha, ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 riravuga ko ritangaho abagabo umuryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga ku gukomeza akurenga nkana akwihagarikwa y'imirwano kwa Kinshasa no kutubahiriza agahenge cyangwa se kutubahiriza ubuzima bw'abantu ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ibintu bimeze gute? Ingabo za leta ya Kongo zongeye kugaba ibitero ku birindiro byarwanye b'intare za Sarambwe hakoreshejwe indege zo mu bwoko butagira abadereva zizwi nka drone. Amakuru aravuga yuko mu ijoro ryo kuwa 24 Mutarama muri uyu mwaka rishyira kuri uyu wa 25 Mutarama muri uyu mwaka, ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zakoze ibitero by'indege ku mirongo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni mu bice bya Mpeti na Minjenje ni muri Banakindi ni mu gace ka Kisimba muri teritwari ya Walikale mu majyaruguru. Aho hano habarizwa Kisimba cyangwa se Kisimba ni mu iyi mirwano ngo yabereye muri aka gace ka Kisimba ngo yiganje cyangwa se yakozwe n'abarwanyi bitwaje intwaro n'ubundi bakomeje kwiyoberanya abaturage. Amakuru akavuga yuko aba bashobora kuba ari abarwanyi ba Wazalendo abashyigikiwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Izi ngabo zifashishije indege ntoya za gisirikare zizwi nka drone, bakaba barashe bagatera ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu masaka ya nimugoroba ahagana ku isaha y'isa 10 saa 12 z'ahangaha. Izo ndege rero ngo zarashe ibisasu ku mirongo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi mu buryo bwumvikana kandi bwihuse cyane. Ubuyobozi bw'akarere ka Masisi buvuga yuko n'ubundi amasasu yatewe ngo yahungabanije abaturage cyane, kuko ngo ubu tuvugana hari na bamwe mu bamaze guhunga bazi ko urugamba rutangiye. Reka nkubwire ko twerekeje mu gihugu cya Angola, twerekeje muri Angola. Muri Angola ibintu byifashe gute cyangwa se ibintu bimeze gute? Reka nkubwire yuko Angola yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutangiza ibiganiro byihuse kandi bihuza abanyekongo bose ntawe uhejwe, akaba ngo ariyo nzira y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni Bwana Joao Lourenço yasabye leta ya Kongo guharanira demokarasi ya Kongo, no kuvuga Kongo yose, no gutangiza bidatinze ibiganiro by'amahoro biri mu nzira ya demokarasi, n'ubundi kugira ngo ibice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibashe kugira amahoro arambye kandi atekanye. Perezida Joao Lourenço rero akaba yasabye mugenzi we Tshisekedi gutegura no kwihutisha ibiganiro bigomba kuganirwamo inzira zo gutanga
kuranga amahoro aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 12 mu mwaka ushize 2025 nibwo Perezida Joao Lourenço yakiriye inshuro zigera kuri 3 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, aho bombi bagiranye ibiganiro byimbitse byagarutse ku makimbirane amaze imyaka n'imyaka yumvikana aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ibitekerezo byanyu ntago ndimo kubabona mubiterekaho, like ntago zirimo kuzamuka. Niba nawe utari wakora like, nyemerera wihute cyane uhite witerekaho. Niba kandi utari warakoze subscribe cyangwa se akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera uhite uterekaho twihute. Mukanya ndagaruka atugana ku musozo w'aya makuru, ariko kandi nkomeza kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Hanyuma rero mwese aho muherereye, like ndacyazibasaba, subscribe ndacyabakangurira kuzikora. Ndabasaba kandi no gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye. Mwese rero amugubwe neza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Bye, ciao ciao.